ba mu chobu de Deni pagamalu ko purpose driven life tato mu ko tau mu si ko to tale koplo ko tau mu dito to ine lo so ke wata so e pasasia patai puero ta sibli ke nalo ni che quattro pana pana so e pano do mo patra da matu ke ta potir pale tu lu tolu patano di de queno que hi bapwa do tra padu Rick Warren awe kwedi awe purpose driven life de bata power do bata malu ama do kepa malu to ko tai do kera tai taba le po da we le tau po ta do ta ku so ta do to te da we masara su pa le krisa bi khod ke pa yo amen patau mu atato tertemi li Rick Warren awe te to ne tertemi ne tato tertemi ne patau mu ne medito kopya ne tamutu muta pakamamu kesayo ata ogo ine lo tato te ne namba tatu lo nale yo ata muta ogo ine lo do tatu chio ne pabata tilo po adito do pakame yo ahi po ko po re no wene mera tatu chigara ka dito pakame yo ahi po ko po le yo ahi po ko po ne poko ro ta eta qui do we siko to ne le yo ahi po ko po ne ta le koplo to ko ta umu dito to lo experiencing life together ako bione ne le pata mu patita ko kapalo to ko pata do ako bione ne le kapalo ko ta tagi do ako bione taga mi ba na ba po de taga ka ba ka wish to ko no ta ku do pa le ta ku experiencing life together no ta ku do pa le ta ne lo well resources ne te da le mo krita kuta pupeta le tutu kita le putike gidi kesayo aku tusu taketo no taga kole tau pupudi to tikele bata kuta pu ini lo kabiane de le experiencing life together pu ene da pakodo done ba krita kuta pu le ta u pu ne lo awene closet 36 kikaklo no da sita prote ata sita so dopu e so le tata plo ko visi dole da musi dole si dole you are malu ta so eta mu tu you penny lo kopione da the experiencing life together le no mu to ko dito to pu ne a kopione na do ni ba you are blue you are ta so wa ne lo tau mui medito na ka ba no lo o ogo ine lo na ta ku men ta u men ta vita banta su wa we sen na ka no lo ine lo kuta ne ta relo mulo arke ane basu mutale ta otako ta no tama tu kuta kutu pita nyolo ko ta arke ne Wati di lo mimi ko tale ta relo mulo ko ta di de arke me no le ko experiencing na tu bata di le le ko plu bata di le ni lo kuda ni do kasata mo isu krise ko ne we pa dueda ta relo mulo ko ta kuda we siweda le pe po kia tega me papoto tale yemi pune yeko le oete to claro mate so si ko sabu chisi kudani te chiga tale koplo te meka ao basa kene da koplo le tale koplo le ta e tu e yo amege ta kota ke ta tu kita ku oeta relo mulo te kota puene da kasayo ate dale
ta ko we penny ine lo yo tamalo tet mi ane ne re ta rilo ta mi to pu pata pale koplu ba we no ta le hisu hikamo awe tini lo ko bien le ta rilo mulo ta no pu ne de pale koplu ba no tamita to ne no. In real fellowship, people experience authenticity. Authenticity siya ni away tamita tono no. Na tao dile na kaleba tadia na tuwa na tamula na tapanyo kwaso na ta sedo ni na ta palo na tao dile. Ako biyan ni kuta ni dale pata upuro po ni da pata potako na ta chio dile na tamula na tapanyo kwaso dile away ni in real fellowship, no? In real fellowship, people experience authenticity, no? Pada ini atanya punya udile, no? Kalau batadile, no? Tapi aku tahu satu tersebut wikoni basado pemi umula takapo bu aku pemi me kesai secret play board no no. Dia weda ule takapo puto ni do pemi relo mulu tataga do taga do kesayo apukwa sai secret tuile tiso pale tade ba kele ni lo pemi sile patade ba tu ba no temi ba do mi pelolo pata do tamita to tu ba le papu ba lo ako pione ni le perilo mulu ko tale takapo pu le crit tiso patui ya buene ni pemi ke pole ako pia ami ato le kripu da temele paka lolo patada paka sila patada deba paka tilo ke patada gisa basa no taga no pemisila patada deba tu pada mi pelolo patada ako biane dapat tota tu ba tatu kita ka tu ba ako biane ne tasia sito no dapat di pakamat leta Relo ta le krituita tiso po apune ne patilo ke patagisa basa pata lotu lokati de pa ine la to tamalo chimitumiane ne le ta relo ptano no pu pa le koplo batako we ta keblu lo tako ta ine la. In real fellowship, people experience mutuality, no? Akopio tagado taga akopio ne Marcelo tukota he balu tukota tukenyo takenyo mutual na chia abusere no lisosi siweto dito talomulo patito le no koputige meme ke ro ki kwa ke lo ta teto to ne lo kopya leta relo mulo tukota bune ta Marcelo tukota ta he balu ta tukenyo takenyo tatu ta ulo ta wita sulo tukota ta plalu tukota we kiko ne no leda Marcelo tukota ine la ta le lisosi a tota grupo ne awe jeto weda no a kopio ne ta ma blit ma pulo tukota ablo ye simple ne no taga ko di ko no wade le paki twe kwa twe Marcelo ta one another ne no awe ablo we ye simple ine lo do tagi tami tano patami me le tarilo tano no pupata pale koplo ta tukinyo takanyoni lo akabiane in real fellowship people experience sympathy no Dime yo apago mu le tani ho kuto toto ta tukinyo takanyo tamagita ta solo ta pa ta kapulu ta wita suta pa ine tike ta tukinyo takanyo ma le to pueto pa ko po atama logi tikimi le amewe talu bale takana po do talu bale tamago makle na tatu eta ge go ine lo kuta ne do le tatu kanyo tana pelu tukota no awe tagade pana pelu tukota do pamago makle lu tukota I do solo lu tukota ine lo we ne mera tamaluchi ne no
ko blode pen na pudo magma kle paga atatu bato ba kane na tu tho ta relo mulut ko tani lo ko bia na pu mo paga atatu ba ko ba paga ta ko ta ke we ni min na pudo relo mulut ko ta tu ta lo ko ta ne we ni mera na tu tho ta relo mulut ko ta ine lo we ne pe wisha ya nyabu ne shwe da le ta relo ta le ta tu ta ko ta no me panu lo ta ko su poeda su poe su pataga bataga ya busa tabu su kri we tu ta le po ne no le wisha ya nya bu du da we pa pla de wisha pata wita yu ti de pa no kala ti sa du khu sa po chi ne sa wi lo ti ta wita yu ta pataga do le clay pu ne tu ke su kri ta tu ta to ine la we ne me ta malu te mi te mi ne no Tamalu lui mi te mi ane ne le ta rilo ta nono pu pa le koplo ba ta kanyo ni lo. In real fellowship, people experience mercy, no? Akobya tatu kanyo tatu ta o. Wene pele koplo ba velo, wene kasayo asiwe, mimi kekeni tikre pla takama do hisuta ogi ba. Di to aweda atitata umawe di ta hawole sisi tagini lo mirme balena plabi para takamado no do ta rilo kota ta tiwe ba kasayo hiplo pale plalu tita agedi tatu kita ki do tatu ita ka tobo mahago ta rilo mulune lo mele peme puata pa le ta pue do ta de ba pamasalu ba pata do me ta le pa ha sreo ta tiwe pe pu ta ku pue pa ha sreo pe pu ta ku le ta sagato ta pa pu ne lo ku ta ne do ta sagato ta ko ta ke ku ta ne da a ke ne pa di pa kamalu ta ku ta pa ti o ti to lo ku ta nyolo do le ta ne pu ne ko pa ka relo ta ku ta do pa ko wita sulo ta ku ta plalo ta ku ta we kalo seta ta sita se wita sulo tita pa ta kama me o do plalo tita di kri plati to ine te ke ku ta ne do ka sa yo e do la le pa ku do no we ta relo mulo ta ku ta no ta le koplo ta ku ta o mu di to no kopione tu te ploko ta ploko le ta o pu no wita sulo te ko ta masolo te ko ta he balu te ko ta ini lo mo sa sui ke pue ko di ko no ade ke pu yo ta su ye paso sui possibly sa bli po do malo po le si te pla pu ba sange te blo pata te di to lo ko ta ba pu le du te du bu cha pu ba sange ne do pata te di to lo ta ba li so si te sa do i to lo pu la te pa le perché le coplo da cota un mudito to mi kuda kudi to mi kuda kudi to do taga wilo da cota wita ta uhuda pale ta kuhuda pale ta ku katira wani sa masa ke pa dito do kribo mi ta ku so ta upoko do to ko eklewe sunya do kale ta sunya le yo ala po katini Paka relo milo te kota masa na polo te kota wilo te kota wita yo tini masa na sui wale krisa mi khode ke pa yo age amen. Tita kolo ipaya,